Mang ikit nyau pusan kilo. Tiga bakal karam. Kini di konsamlah begini rengkat begini dari sinong ngomong. Kain ba kan ada? Kena kata ya sini nak tu. Ya start sini. 10 minit. 10 minit. Oh, kena kasih kilo ya simpi ni tu bangkit. Setengah kilo. Dolang naik pekam naik sekilo. Hiam 20, nhiều 20 kran. Oh lah iya bak mah. Tah hiam tang bak tamang nama. Tah tahu. Ya kwan gini non. Kacik im jong kinong rap kam dek ibu ndai teteng kidang kuyot cucu ka dol kidang pantat cucu ka dol ka bang ibu. Kacik im kajing tre jong kinong rap kam dek basuk teteng hapan ya kembasi kenta hapan kyo ya kitu tiep kujul ndai bonsen pat kita ki bahayo kim sutu ya kajing e kinong rap ki hapan sya sistem hapan mi ka umsem. Te hakani ka step am tangi kendu kini kita sinong ki bana momang ki baye enti. Ba kidang kit ya ke susah. Đây. Oh, enggak boleh mafi chater ram ya bang. Kedawat. Kamu kena kenta sediap na mamang laki sunyu pusan papo. Oh, kham bampol Hit bin. Oh. Khat kam kam safi. Khat barit. Barit. To barit tak boleh sibon ya mo. Te kabur je mafi te kamu malah acu bang ya kerja kira time lagi. To embak nang saknya kran barit to. Ini barit banas nang mamang ikit nyau pusan kilo ikit. Sikenta ya na mamang. Karam. Henry kibri pada kena kacang ngidang kit don bakit nyau pusan. Wat ada 20 kilo kidang kit pek kelentik. Karam. Kabur je kinang rap. Kalau ngebasar kaya ada kata finya pej kadul kemud pem ide bagi nak bangkit nyau 20 kilo ndai kabur je rap kabur. Ki baki yo sisa kalau ngebah flash sisa pej kelentik. Kam dai kelentik baba. Ki haban ya ki khoro haram pej. Ndai nyau 20 kilo teteng kidang kit itu iba mentan ngapen evi dai bakit nyau 1 kilo halo prapo pej kelentik bakum ni. Tika bol yang kikari sisa ka bol ka bakran hado kata. Nang mamang. Ini kayak juga